O andi angal andugol hono Allah faamorta no addi jibiliɓe bus yimɓe bus hande inne no wano mi yiiɗo vidéo ɓalejo gono inna o torino Allah tawi mi welliɗo makko no yoolade o tori Allah Allah jabaki ko ɗum waɗi so tawi kanko affaire dina kan o yalti ton o wonti kembejjo ko Allah ko faabotoɗo ko woni faabo Allah o Allah ko dandowo ko ɗum woni dandugol makko ngol yimɓe bus innayi Allah dandilan ɗum ɗo mi waɗali ɗum ɗo yani mi woni piiji e wonde fijindaruji wonde piiji koynte bonɗi hara ɓe natali e mumen a nata e mum ɓen Allah no dandi ɓe ɗin piiji kono so dartiki ɗin piiji hono hannoɓe naata e ɗum on taway ko ɓuri kon ko sabu kulol kono kulol koko feeñirta sa nde huluɗa hersa a huuli hersa ko kulol nde huluɗa lette a huuli lette ko muusi nder ton a huuli ko kulol nde huluɗa gacce a huuli kala ka gacce hannuma waɗgol goɗɗum ko kulol hannuma kala ko ka hersa jaasinede hannuma waɗgol goɗɗum andu ko jaasi ko kulol hannuma kala ko perdugol jawdi ni tañi sikkitagol perde jawdi ma ɗum ko waydata ɗum hannuma waɗgol goɗɗum andu a huuli ko kulol hannuma ɗum Allah gollirta kulol Allah ɗo wirta kulol Allah ko cuucal o ɗo wirta yimɓe makko ɓe ko hommo ɗo wirta kulol ko iblis ko seytane ardorto kulol ko seytane ardorto kulol kala ka kulol hannuma waggol goɗɗum andu ko iblis ma seytane on ma hannude Elisa Muhammad rahimahullah o janni o gaño men ɓurɗo tiidde on ko kulol par ce que ko kulol feññini iblis ma seytane Allah ko cuucal o ardorto Allah ko yeeso ardata a wardirta ɓaawo ko ɗum so inni ñande dargal kullu man alayha fan wa yabqa wajhu yeeso wajhu rabbika zul jalali wal ikram ko geej ko yeeso makko on luttata par ce que kanko ko yeeso ardata wardirta ɓaawo donc kala ko a waɗali ka gurnam ma se ndaari majorité on 80 peut-être 99% du temps ko sabu kulol hanno waɗa men noon ɓe hulano waɗuɓe naato e probléme ji sattuɗi est ce que hare Allah yejjitiɓe non kono Allah ko faabotoɗo hon woni faabo makko Allah ko dandowo honon dandugol makko ko sa ukkike e probléme o innuma himo ɗon si yehi ha sattirama a torike faabo kanko faabo makko on ko yaltingol ma e probléme o faabo makko on hina hannugol ma naatugol e probléme nowa mawɗo ɓiɗɗo mum ayi o accita ɓiɗɗo makko on yaha naata e probléme ji kono si sattirama o noddi faabo mawɗon no ɗon o ara o inna yo o wallito ɓiɗɗo makko o yaltinamo e probléme on e souci o kono hannata ɓiɗɗo makko naatugol e probléme andi ko ɗum hay sa nayi ɓiɗɗo si a hanni ɓiɗɗo ma o naatugol e probléme on ewa ñufulum hara o annda aduna tigiri kono so accitimo o yahani hoore makko o yiyani hoore makko o soñjike yehi ha tiiɗi satti kanko tigi o wutti faabo a wallimo ɗon hara o jangi ko ɗum ɓuri ndi nedi ɗon ɓuri moƴƴude e ndi nedi ko hara a renaymo hannamo waɗugol piiji go hay so andi an ɗiɗo moƴƴa kono tanke o jogodirali affaire o jippirali hunde kanko tigi o yiyani hoore makko o jangata awa faabo Allah on ari wonde natɗa e probléme Allah ko dandowo ko ɓawde natuɗa e ko hanɗa dandede Allah ko faabotoɗo ko ɓawde natɗa e nder probléme Allah ari wo ɓawde iblis ma seytane gayni golle mum ɗen donc Allah hina o dandowoma natugol e probléme
kanko ko sa naati e probléme a yahi a bloquiki a renta yaltode a renta ka yalti ka sortotoɗa e probléme o ara o holle o feññinani ka yultirta yultode hara kaka jasata kaka ɓurtata mawnude kadi o yaltine o sorte probléme ko ɗum yawgol ka aljanna kaka yiite rewete siratal mustaqim ko woni ko hoore yiite o wi affaire on donc sa faami moƴƴi on bange no faami mi expliquirta ɗo ni ça veut dire que haray an ni en tant que julɗo en fait ko duwaɗa faamude ko hiiɗa mari mo wawɗa torade wuttude faabo e mum kala situation ka wonɗa donc ko ɓeyda e ma hoorema ko ɓeydana e ma ko hoolare ayi a watta e hoolare ma nden e Allah par ce que ɗa andi kala ko natɗa e mum ɗi satti ha satti o faabotomo faami mais faabu Allah on hina hannugol ma natugol e probléme de faabu Allah on hina hannugol ma natugol e situation difficile natugol e complication par ce que yimɓe ko ɗum sikkata angal no faamu honɗum Allah tigiri ko honno Allah tigi yaadirta e yimɓe makko ɓen hino addi hande jiɓili ɓi buuska hakkilla jama on ko ɗum woɓɓe woynayno kañum walaki Allah par ce que yimɓe ari no hano en na hay ko boni kon ko Allah waɗi ko boni on Allah waɗirta ko boni ko andi ko min no ɗo une fois golle julɗo ko haɓugol ko boni hina waɗgol ko moƴƴi ko nga ka Allah yorta kanko wayni ɗon no ngala e kalifu mum par ce que ko jibina ɗon harno moƴƴi déjà windere nden so ndaari so yehi windere nden yani natiron ka neɗɗo ala tawi fof no moƴƴi no feppi no feewi onon ko bonnugol wawɗon ko Allah no innuma on capacité ma bonnugol bonnu ko boni kon haɓu bonɓe ɓe ko ɗum woni golle julɗo en fait ko wirtugol haɓa sakko darto bonɓe ɓe e ko boni kon par ce que sa darti ko boni kon a haɓi ko boni kon forcé a sakkitore haɓugol bonɗon waɗowo ko boni kon par ce que kala ko boni ko goɗɗo waɗi ɗum tigi ala ko boni ka nature ala ko boni ka windere Allah winde makko nden ala ko boni nder ɗum sa yi ko boni tum andu woni neɗɗo waɗɗo ɗum sa yini noon a haɓay ko boni kon a sadi ke a bonnay ɗum ɗon a sakkitora e buɓɓondirgol e wonɗo moƴƴide ɗum ɗon fefidare ɗum ɗon heɓɓiti ɗo bonki ɗon a koɓɓoya e makko awa Allah ko faabotoɗo Allah ko dandowo Allah ko hiwowo Allah ko kono hiwgol makko ngol faabogol makko ngol dandogol makko ngol hina ado a natude e sonja e probléme e sattede e ɓittede ko sa gayni yollade a yehi ha a tan inaki yaltode a yaltinaki yultode awa kayni ɓiƴaɗe nder toon affaire ji ɗi satti hande kadi ala lawol warenta hay nokku hoynuma himo ɗon on tumasi dawamo noddude o faabo ma yehi ha tawi ko kanko tuwowɗa tan ƴinorade a mara en tan ƴinare e goɗɗum go si wona kanko on tumasi mowma wallude mowma faabade par ce que himo wawi on faamugol ɗum no c'est très important andugol honno Allah naɓidirte e ko honno Allah huwirta ko watta ko Allah si tawi no Allah dartono avant ya naatu e ko boni o warano Iblis na ɗum o hannamo dès le début non kono o acci tum yo waɗu ko wawi kon fof ha o yettoyo tuma ɗum ɗo wayno yettoyade Allah en ni aray faaboɓe makko ɓen o sortaɓe e ko Iblis heɓɓiti o e sattede nde Iblis ɓukkiɓe mayre ɓe waɗoɓe expérience ji yimɓe ɓe sikkata ko bonɗi ko ɓe woni yimɓe Allah ɓen réellement par ce que ɓen ko cuucal ɓe natirta voilà